Tuguchire nkurukwira Meru TV yamurikire mukuru uyo kwarietwa Mugao Junction kuma ntura ya Katharangire ri wandie gamba ng'ombe akireraga methori makura kwa mwana wake urengatirwe kuma cukuru ya Kajiampa ona kura inde muthenya wa imunthi mukuru uyo aririra methori magikeno nontu nthaka yake nionekanite ntere cia Embu iri thayu aurite kiumia kimwe na aoya kuonekana muthenya wa imunthi ntugo ya kanana na mwana uyu ni nkurukire kumeta mucie mboita kwa DCI ku report lakini ndakinya kawanjara ndaringirwa thimu ndacoka ndacenjia ruti ndathibwa Embu no ntumbirwe mwana kuonekana ari Embu police station lakini ngai no mwega no ntumithenya we muthe nkona mwana wakwa ari mugima na nkwigwa ngucokeria ngai nkatho mono kuringana na nthaka ino ni ati akwengatio cukuru endamire na maguru tathiite bokathwana na irio nkari muthemba wa Probox ya muringire king'ora arathugania gekwenda kumukamata ihindi akuthungira ndeni arethira mwari umwe na antu arume bathatu baramugwika na gitamba kiri na ndawa na kuthinwe ni akumbinga tiara ndamire au ndathite bokathwana ndio nikuona mwindu ntana tochi na ya Probox ya kuringona ya rugama ndatonya ontonda chiana ne akamata ntu kibaira takathwa no renda atwere bangunikana gatamba ndaye kwebwa nde nyombani era mwindu ntebere yao bambogete njara na ntu bali kubekunikanĩtie metho ntamenyaga bekunikanĩtie kira bantu akiuga antu baba baramuturaga bakimwetagia namba ya muciari na akorega kubanenkera irio ntugo ya Jumaine bamutere bantu kithakani bandingia na njara makobi kundinga mpe na yakorotike ndari iro enuka ndanyunya ontunde yabuta muno ontuba irungure ariku era bambete anambia muciari bagiamba bapena be muciari ndi anda menyimi kora ntaba panda bantira ciari Jumaine iro bankamatira bantamuditoni iro ndangiro ndona njira ndanda ya polisi yumde ambula kwa police station Embu yenda report ndona njira kwa muci indi the wa mwana uyu ugite na tumirite mbeca imbingi akimuchwaga na iri araringirwe thimu ibori kuma kaunti ya Embu na muthenya wa imunthi ararauka kumugira muthigari atumirwa namba acoka andingira ambira ni nthake akuaga na ya mathaa marukire na etikumenyaga guku kikiona muthigari ungi ya mwerensa murigene mwamureta police station mwarimu uyu atendia gitendo giku kenda mwana athi kurikana ntubararikanie nabo utie usugurika atandingira thimu ni ndetho mwana kana ndingira gino mwana thimu amurie bukinyite ku igi untu gikuyiritwe kamanda wa polisi ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Zakaya Sing'eno gukurukira njira ya thimu araugite muthako uyu ngatirwe no ntu athire cukuru mbere ya ntugwira bati gucoke kinya. Unfortunately, the boy went to school before his day of reporting and he was sent back home. So what happened, where he went and why he never went back home is something that we are yet to get proper now that he's on his way back with the parent to the police station. So otherwise we had that report and we have been collaborating with the parents and the school administration to look for him. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka igamba ng'ombe mbita murimi wa mbogo kagitana karia igamba ria kaunti ya Meru rira rithiritwe rikikwere kweberia gavana Kawira Mwangaza rithiritwe kana rithiritwe getero kuthikirwa muthenya na arua akariba kaunti zina ndini bashimirite na kwariri manto kathomba jegi tongerebo kaunti ya Meru bagaraniri na mwandiki wetu ntoto MC Mwetonga akariba bani bogete ati gavana Kawira Mwangaza kumako jike wathani nethiritwe akiremo kwende gweta na mbere na ngugiciawe uria gukubatara bakiuga ibagokurukira mantu ja momo muno barabara kuthukanga sibitari kwagia ndawa na into bibingi uzo ni kwithiritwe gukiarua na umaturene Kawira Mwangaza nombete kwithirwa kimenerua muno nuntu bwa uriti bwa bwa ngugi uria ombete kuga akathithiria antu na tomba kubathithiria bakiaria ni bathombetie miario na njira ikarija uju atire Kawira ngukwira atiri nuntu ugire kia go batu ituthire mirinjira na itutige gwaka MCA magi ndenda ume au wena mere ngobo wetire mugoro ugitire mujwa
njere uete kweteka ochoke umere mwanga na kere otira kutoka makuto kiwa kya kutore merinjera anga MCA anga na kali MCA otekia dine tono re muchore oku to kuira ekwera MCA muchore oku na yoko mwekere tembaru ikyo to ma arega kututhiria njira woni ndete kureitha mani ndeterera njira mbirigire ta kweta ndira mianka 10 utaro yo muuro nderia no ndeterera ndo bakutha njira wete kwetekanya na ngari gromboxi ndejera kuja kuthithirwa yo tauni no ndo bakwithirwa tuma ati atwekangaga kuma narua omberia kuma kobo wena mwanga na ngere uchoke umere makadune kwenye na materondi kyo kingente no ndo bakwithirwa ugira ka kwa magi na woga tibine woga ka kwa magi ntukwera weti ndienda weta wengo weta wona wamiri yawe kawira mwakasa na twaindite ageya kuthithia kalima ka tutumaira muru anju akadi na ndawikia wewe uri mwaka MC ore uwaega kana kwa magino riko ale ta kwa tokia kukai ndo otekyo ngaura mbulembi ndakora ne mzio kya ko no ndaugira ande mukota nyito na muize ndo no ugira nguga no ndo ba kwethero MCA na gwibokorwa na kawera utemi ngoge bokuita no ndo ba kwethero boriuga ngabo tithirwa ngabo mobuta ngoge ambaka bokale ketha bole twengoge keure njoni bokwatandire na MCA buita ngoge na ndino ntomuge yakothira ndo boregera gwoka mama borega gomupemperesa utonya aworwaru nero abuita ngoge ikyo gyotumaona matecho jajo ndo kuona batu twitezekana batu twitobodurete na komodura kwato ukega kwato abodurera tukaraga utokara tutienda omeke bangatia nuke riko imbeta wa mami oenjo kana Jacqueline kumaga koromoni batu tokoringo tiangasi aeso uma mande wanka biashara si adhoka yetomi mama na ere notorious mama aete mtu otheri buru na iyanga oyereterie meru araikya Nigeria mama gavana wetu mama iyanga oyerete tuya meru kona sionza araikya Nigeria no tonye mamba yao chezia imamba agosinda teka osida ya halali are mama buru aete mtu otheri no tonyanjire ekwena merawe tanjene tweringo kiangasi no tobanjire ekuria twandamanete no tonyankera merwa thaire na mimba gociarira mama na thokire buru omete mya inya bibia mpopi to mama ngavana mama lakini wabate ikwethira kera ciare na kuiba so no to imosiani ene oni thaiketha kamatete kana kakwa meri kenda tikau kakoya kega babiro gata kimera korua kwethia ende oni yankuwa mama na rekebishe gavana madam gavana we mama we watanzoni no watu twakwera jirene hii tianga tokoringwa mande kuma mande mwankeru are biashara yetu ikodhoka buru ikodhoka no tuyagoro nyaturane ukobeje korua na jau nijonda ikia kuthirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitongangi kuripotera ndene ya mutindo jwa Kangangi Meru TV. Kongera kuna ati gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njoki na ashumirite na gwita ugebo wawe poigie mubango jogima josha akiaria Njoki na ugite antu bara baciandikite kiri mubango jojo ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi bakethira bakiamukira mautungata ja utheri kire cibitari ira ciri ndene ya kaunti ici Ngoroki Njoki akiaranĩria na andiki ba nteto ndene ya obisi yawe ndene ya kaunti ici na ugite gukinyira nandi antu bara barikite na guciandikithia kiri mubango josha ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi ni antu 1,100 ere 23 magana jana ja 86 aki Ngoroki Njoki na rombete akari ba kaunti ya Chuka kana ba kaunti ya Tharaka Nithi gutigira ndi baguciandikithia nikira ugite mubango jojo kethiro joge batethi na kubaguna kagitana karaba kwenda kwamukira mautungata kiri cibitari. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njoki na komanite na murungamiri wa Shandeni ya kaunti ino Alex Muthamia kumenya mwana kubangira wandikithia bwa Shandeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ara Njoki ugite gukinyithia thaino na antu 123 magana mana ma 86 gake bebandikithitie kirisha ino population yetu ya Tharaka Nithi yatuana na tumanene
rĩrĩ ngiri magana mana ma mĩrongo ĩthathatũ na ithatũ marĩa maumĩte kũ register nĩ antu 123,486 nĩmo maregister. Percentage nĩ ũka 27% ya marĩa maregister. Njoki akiuga ndeni ya kaunti ĩno wona mtu ebandĩkithia kirisha arĩgwata ũtungata bwa ũtheri ndeni ya dispensary hamwe na health center wanawegwa ati kũrĩa sha twauga cibitari cietu cionthe cia dispensary cia health center tiga admission yonka cibitari cia dispensary ĩrĩ bakũu na gwaku na health center ĩrĩ bakũu gwaku tiga admission yonka iru cionthe wona we register sha ukenda kurokiona huduma bure gũtĩ mũndũ kwagwĩtia no eki no kanekera huduma cionthe iria ikoneka thĩinĩ wa matibabu ya thirikari thaa ĩno na tĩciũra kwĩregister gunka anotiribite ukona huduma free of charge thĩinĩ wa dispensary health center tigokia admit kwa thĩinĩ wa health center. Akiuga wona warĩra sha ndeni ya cibitari cia level 4 cionthe ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ũkagwata ũrigitani ũtakũrĩanwo mbi. Kwambĩrĩria ũmũthĩ cibitari cietu iria ciĩtagwo level 4, cibitari ya Marimanti, cibitari ya Kibunga, cibitari ya Magutuni, cibitari ya Chuka, iru cionthe inya we register na warĩba wathiĩ kuo ũgatreatwo free of charge gũtĩ ciringi ũgwĩtua no ndũrĩregistĩte na warĩba anogaca kuigua ũrwaru waku ũkenda mbeca mingĩ nĩmo bora ndũregister na warĩba iria system ĩkwĩrire na uga Tharaka Nithi ũgatreatwo free. Indi arutĩte mbĩto kĩrĩa kariba kaunti ĩno kwĩbandĩkithia kirisha kĩingo baumba kũrigitwo ũtheri. Kumara mararĩte cibitari ya Chuka, mararĩte cibitari ya Magutuni, mararĩte cibitari ya Marimanti na ya Kibunga no ntũgwĩcirio kathĩtio mbeca ciingĩ wewe register no rĩbere system gakwĩra na nĩ nama gũtĩbu system gawĩtia mbeca mingi per month tĩiro gatũmĩra cibitari antu nĩ matige gũkũra mĩciĩ mangi kuthii kwaganga na cibitari ribo no tutikwenda kulipa shilingi 300 kwa mweri, tukwenda kulipa shilingi 500 kwa mweri, tutikwenda kulipa 2,000 kwa mweri na thaino tukwaria no thio karia mandasi ukatie gukotha nyama baria thokoni na cia matumbo na shilingi 700 ino wajua kuthii kwenda muciĩ kuthii kuromberwa kuromberwa kuri kuthuku tu kaya kuwa Biblia yuaga utumba kwithirwa kwina maromba matena action. Noe mũrũngamĩrĩri wa sha ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi akĩũria antũ gũtiga kuga sha ete kũruta wĩra kagita karĩa batebandĩkithĩtie. Is to encourage them to register with SHA. We don't want to hear people out there saying SHA is not working. You register, pay, then you ask us, mlituambia inafanya, kwa nini haifanyi? Lakini huwezi kuwa huko nje ujaregister na wewe ndio uko kwaya ile ya kusema SHA is not working. Kiripotera Meru TV kuma gĩcigo mbunge gĩa Chuka Igamba Ng'ombe mbĩta mũrĩmi wa Mbogo. Kongera kune ati akari amwana atori bantereche gĩthangari ndene ya Bogeta East rĩrĩ ndene gĩcigo mbunge gĩa South Imenti nĩ bacumirite na kuga bo batethera bagĩkira Cukuru chane chithiretwo chikithirwa ni arimu barabara cukuru ya Kanyakine Boys Secondary, Ndarene Day Secondary na kinya cukuru ya Barangande Secondary. Ngurukia kariba bahani bonanya kurega konganira kuhone utongeri mujumbe wa Nterezi Shandrak Moti nekerep kuba kanaba kuga kuma akujuke wadhani ita mujumbe wa South Imenti nare minigo keria kithomo ndene ya gĩcigo bunge gĩkĩ Jeff wagituma nore na rogonororo na boakari na tongeria kuma kithangari irere ya Bogeta ya Bogaiti South Imenti bakiaria na metha ya ndeto ya Meru TV ni bonenie kurega kunganirwa kwao ni ura cukuru ntere iji cha South Imenti ciethirite citikuthithia bwega ni ara borotithiritie kiara cukuru ya Nthaka ya Kanyakine cukuru ya Ndarene ya Day
o amwe na cukuru ntere cia Baranga. Cukuru Kanyakine rari na population ya 1200 student. Mwanka na Arua bacokete magana jana. Unto botangana kuoneka borona ya buka irebwe. Kuturenda kugojo. Ja principal Kanyakine aja utirenge cukuru ya Kanyakine gwata ndi ithinga tene ende tha ine rona kire nambi na mando yo tokore ne aria Karibaba na muthuro jo munene bamenerete mujumbe wa guntu guku Daktari Shadrack Mwiti uria kuringana na Karibaba na aremi kugwatira kithomo kiri gicigo mbunge giki na Arua bauga Dr. Shadrack utomba ugo kwithirwo kimba ga cukuru ende ukimba cukuru cukuru nayo gekuthira utombekeka kintu kila kinene kintu kia mbere iba okwimbera cukuru utomba kwimba cukuru ekera tobati lakini yana nabo iba orere ewe ngoge otheri na tote kwendo u batu turenda Dr. Shadrack mbere buru turenda ambodithie cukuru rutere rwa arimu no twarimu no tufererete arimu no tugwererete tsaza na nde tugwena rwa turi akuga atire ekeja kwithia Shadrack twamwere kureta gutumamia kirasi twauga wona mwezi wa thatu jwa kinya gategate bajwe kinya maandamano tukathithia cukuru endarene kuthira ndi secondary cukuru ya Kanyakine kuthira cukuru ya Baranga kuthira lakini uti changes tukuona Mwanka na Arua twauga tumire turi atongeria bwira Mwiti wewe ngwa direct bukwenda u Mheshimiwa Dr. Shadrack Mwiti itukwenda na mpwe otocenjerie principals kana and teachers no ntobatu totenda ati tociere principals beto iromba nande ni atongeria ba macukuru kana principals bethere bakiretwa bantura nikiria bakuga principal bara baumite kuraja kabethirite bakithiria cukuru iji mbuge principals bara baigoko cukuru cieto ibete na principals beto bara baigo tociere goko na tuthomithitie ibaewe cukuru hii nene abacio cieto batie kwangaicwa na aria bari Kamba na kora kongi na aria bari Kirinyaga bari ro bacoke kwao ncoke mbuge itwigetwe na fununu hate kwe principals bange bareti Kanyakine batwe tukorega kedro ate principal beto tukorega nanga twambe twanwe principals beto cukuru ira bae iciana aja ilo togete keria principals be bange barandi masukuru ende gwatweka principals beto batie imasukuru kinya ba bange baterandi totemba kwethwa twena principal basuri ruone ende twetekeria geni nabo beja koyoke cukuru cia na ito tothithetie bakirikiria ni bakuria Kathuri Murungi ere obisi yawe itige kutonyera macukuru na itwiji twathurire Kathuri Murungi a senator aejo ka MP kwau katero ere kweja kuwa principals bagakaraja aja eriumage Kathuri kito kwenda komwera nareria anto bawe nabatigane na macukuru je yakethangari tsazawa na nchoke mbere Dr. Shadrack Mwiti nawe kethera kare mwingoge ya macukuru na tunenkere batu turi atongere tuthagia macukuru lakini tutetikeria Kathuri na naejo kira MP eja kuthithagia macukuru jeto na anto bawe bamberia kugaga hito tukawa principal okeja Kanyakine okeja Ndarene okeja nare turenda kwera anto Kathuri bonde baratigana macukuru je imantu kinya jagwa timbaru ni Mwirigi Kalinga nawe wali MCA Ntereiji ni ara kinya we na muthuro jo munene ameneretie mujumbe wa guntu guku na sponsor lazima tusikize kama nataka kusikiza hii shule ya Kanyakine High School tunaenda kuhakikisha tupatie ndimbi kabisa. Kwa hiyo tumesema tumewapatia respect, tumeongea na wao, hawataka kusikiza, sio sauti gani wanasikiza. Hizo sauti sponsor ambesikiza, tumesema hapana. Tunataka sauti za kutoka wapi? Hapa. Na tumesema mjumbe wetu Shadrack Mwiti. Hata ukijenga Kanyakine ukiweka ngorofa ngapi? Wanafunzi wetu wakikufa wakipata ndii, hakuna kitu umesaidia. Kweli. Kwa hivyo umesema wewe unataka kuingilia maneno ya shule, tunataka kukuambia kwamba wakati umekataa kusimamia mambo ya shule, kuna mwingine ameingia akasema atasimamia. Kama ni wewe tulichagua usimamie maneno ya shule. Fanya kazi za shule, fanya kazi za barabara, fanya kazi za hospitali, fanya kazi za mandizi na masoko. Hata shule ni zako. Kabisa. Nikiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumamu.
Kongera kuna mukaririgiti wa kiama kia bodaboda ntere Tharaka Royce Keneta Evans Kinoti na shumirite na kuoria etia bonde ba bodaboda na barabara ndene gikundi giki gutigira ni bakugwatanira na kuruki kwijamwe nikianda bakethera bagicitethia na guciukiria kira muturire. Kuringana na Evans augite biashara ya bodaboda nithiritwo gitonyero ni mbeo mbithi barabara ingine kinyakuru na kwithirwa ikitetheria antu baba ndene ya miturire yao. Kagite no kauna borite kinya kwikaga mithithu ndene ya sako kana banki nikienda nyumene bakethera bakiona kanya ga kuromba kana ga gukoba na bakethera bagiciukiria ujo niguo karinte riu mukaririgite wa kiama kia thithia babonda bonda gantere Tharaka Bwana Evans Kinoti turia monthaka cionthe cia bonda bonda cia Tharaka na muthitho uyu gatutetheria no tututhieta kinya kurutha farewell yetu in case mtu wetu burombo tutiga. In fact twina mathabu tamamu ukaigwa bonda bonda tukuthuka bantu ara tukamumaintain na tukamuruthira gintu kiega tanthaka cietu cia bonda bonda mtu wetu akaumia rira mwaiga kamuthitho gaku gagutethia kwigwa nukoyo karomba kanyamwagu ugetethia no ntu tokauneka kuguru wanokaigwa cega gakurira simitare lakini rira wachoka muyi ukanindi kuria na kunywa wena kamuthitho karaga gagutetheria muno wo support ukiwata kainya uchoka biashara ni cia kunomo ingoro gariritie goro ria gwamba babiki tukwenda kumea bara baringa bonda bondo tugo kuma thita kuthimwa nkatha 12 bamenyekane nonto wamba baruthika bikibiki reru icho gutumika tukamenya bikibiki na cia stage yenu. Yes, era sheria cia barabara cia Kenya ikenda tukapunguza ajali kuthi na mbere kumira urethi ukethera mtu athongira barabarani arethie baretie mtu athongira barabarani akiobateki ati kuindicate manto tamamu na speed kinya imbinge muno sana ukethera ndene ya town ya Marimanti gatonga kana town ino ingi mtu arethi na speed ya over 70 kana 80 na ibantu kumba kwewa kwena kari mbinge kwena antu bainge ukethera twikosia yari kinya barabarani cietu tiagirwe kuthi na speed ira tabateri kwa twagirwe kwewa twena sprint na tukiathekagira mawatho ma Kenya magecigo munga kia Tharaka ngiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna kuma ntere Tharaka tucokere kaunti ya Meru twerekere munkantere cia Igembe ni ara gikundi kimwe gakuru na muno barabara kagite ne kama mo ne bashumirite na gutariria manto kathomba jegie gutumirwa mbecha ira bethagira bagitumirwa ciokuru kuringana na akuru baba ugite kinya kwathirwa mbecha izi ne cibatethagia njira ira thirikari ithagirwa igitumira kubatumira ne kwithirwa ikibathangikia muno nyarane ne barombete thirikari gutiga kubatumira mbecha izi kire thimu ciao bakiuga pamwe bakuru batije gutumira thimu na bangi batena kinya thimu izi cia kubatetheria kwamukira mbecha izi nyana ndi barombete mbecha izi ciithire cigikairwa ndene ya banki nikienda baketherwa bakigiramu na riu mutoria yutete na mbere sensia ni kumani no garuruku pamanto neo technology ndi kwina bara bakethera bekilukira thini mbere ya kumenya manto ya nontobo tia thomi nende ni arweri ba maumau ara ikundi kimwe kia maumau kuma ntare sembe baumirite na utariria thini ira bakuona kinya ya kwethera nibo bomba kwethera bethethuka na mbeca ira ciokuru endi munkathaini bawite awikinyite ni akaite batethia nontobo garuruku bo thirikari kwethera betuma mbeca ikire thimu riu bakiwende ontobo botuma mbeca icio kurukire thimu ni njira imwe ira ya kubathangikia nontobo bate kumenya ni kurita mbeca ithimune na kinya bangi bo batina thimu mbeca icio kuru twaritwa mbangi-ini atoya indi nitukuria thina nontu ya uinde na miaka 80 ndina miaka 80 na thimo nte kumiminya onkwirwa nio antu bakuru bonthe ilare bari bathiatanite na mbeca igwitatia wigonekanirwa torike ni thimu ine ukeranga thimu ina kibande kia muntu ungi igweta kuria ringi waitoka ura kandi ukeranga kaura wikirwe ringi tuthiulungi tote mwakuru te kuulare ngekoro inkoro iticie guthoma ngekoro inkoro antu bareru baere ngendeto utathani mwana kibande akwire mbeca kurairi na itarire njirene na waya kamwe lo mwera nkono amwethia awatenthia ite na towe batu ngekoro ni mbeca obicine orairo yaira mbia cio goro wi no nta ya cio ni pande gia thatu ndateru computer no nta cio yani
na ntiumba kinya kuna nko tutiumba kuna nko Rwanda ni njou na riu indi ni barombete bocokwo kirimbangi taura baromba kwithia bakirita au kabere nontu ni bakuwa bo au mbere nene bareta na bakethira betu malaini na bakathanua mbeca cio na indi manto ya thimu ni yakubarema bakoro yo muthako ke na kwire mware na itere kuraya onge no mrembo utani wone no wonto ndiano de mwatelete antwa ni ataka mnyamba cha chokoro na nare yambia nimbia karabio dirikare ni menyamanto yani manto manene munange kwito menyamanto yambia kandi torenderuana na waita na kurinzita na kwambia na kwa kaliteana ringi waita na leo na leo karita ngakuri nkrosi na thina pio nyinge ikariara ende itochokwe wona ara turare thirikari ne minya ume bwa bantu bakuri nikenda tuminya thirikari eminya mantu akuru Kiripotera Meru TV kumembe beta mukiri onkonja na kunterechia buri ikundi mwanya mwanya ni bethirite bigicumire gutigira ni bikuigika na nkuruki gutetheria cukuru cia nterizi kimwe gikundi kiria gicitanyirite gutetheria cukuru ni amuna Lewa Wildlife Conservation kiria kithiritwe gigitongeria kiri mantu jegie kwejana bia kuria gwaka irasi na kinya gutetheria rita baraba bagite bisi ya gwitana mbere na mathomo jao gikundi kingi kiria kithirite gigitetheria cukuru nterechia buri ni amuna gikundi gia Farmers Helping Farmers baraba tukitie utethio bwo gutetheria macukuru kana cukuru ijigene tarugetene na manto jegie urimi wa kariko na kinya matangi jaroje mwende ola ibuni nethirito agikinya nterizi na gutubangania riboti una njira entariru Pore ikonto kumakora kurumira wa Kenyamara Kampala muno kaita karamburete kwana oyorarie toborere kuwa konto kokomo tumburi batwe nandikira twi nakyo twina thina ya bia kuria mingawita ni romire mpempe ni romire gutinduji ntumburi itena bia kuria na itena kintu kionde ya utumira ugeta myundene inyore orari mita ikewe uritoga itande bemwe ya munga ukwi ungi utikia kuona kendo tiela githomo ikiweta na mbere bura kwagirite bure riwi kundi mwanya ibiciumiretie ni kenda kunenkanira utethio macukuru kuria wabakira irasi amano sponsor to barabate ucio mboyore kundi kia kumenyera ndethia kelewa bakuibethirite be mustari ne jwa mbere sikuna shule yetu Ntugi secondary sikuna shule yetu Ntugi primary watoto wetu wanasoma Subuiga primary sikuna hapa Rugusu iko watoto wetu wanasoma Rugusu sikuna Ntumburi primary na secondary tumechukua juzi mlijua tumechukua amjajua secondary imechukuliwa na Lewa hawa ni watoto wetu wachanga tulichukua Ntumburi tukachukua Leparu wa secondary tukachukua Ntirimiti na Mujeene. Kwa hivyo tunashukuru kwa sababu Lewa Education kwa sasa tuna shule 27 za serikali ambazo tunafanya nayo kazi. Oloki bariwere njere okeria githoma bore baeta na mbere ya sponsor tokinya ke mutaratara yo mwaro yo CBC. Maswali yamekuwa kikuja mengi yakiulizwa itakuaje Lewa mtaendelea kusupport watoto na hii mtindo ya CBC ambie mwenzako ndio tutaendelea. Tutaendelea kupeana scholarship, tutaendelea kupeana bursaries, lakini mpango wetu ni kwamba tusiangalie kusema mtoto wa kwanza, mtoto wa pili, ni kutaka kusaidia watoto wengi katika jamii, wengi namna ambavyo tutawe. Kwa hivyo kuanzia mwaka ujao hautapata watoto wawili kwa kijiji wanasapotiwa na Lewa. Tunataka kusupport watoto wengi namna ambavyo tutaweza. Na kia kundi kenge na lietwa Farmers Helping Farmers bateti nyuma ke mobango yo araboti elari toiba kuona bia kurwa bibia kere masukuru mwanya oyora arimo bakuma sukuru ya rugete nerere wandine akerwa na ribotareria bakiwa maguni jarabonete kumane na siama bi yareo matangi wakerwa mariko na manto yange mwanya As a free program ni Farmers Helping Farmers achore betu kuma Canada na itwa tugiritwe ugete ni itumba kwanda sukuma na spinach na carrots na no Farmers Helping Farmers batureta ira ibadinga taira bakona kamunda ko yikira ruji wa 2019 ana betu bali 196 ino ndo facility mbere twaja
itwaretwo Farmers Roofing Farmers nitethetie na aru tukatwa na population ya 425 runners bale by school na bonthe ibareja vegetables ikiuma kiri this greenhouse na tukona netethie kuritinya na school na rira na baba bakura irio bindene school bethaira bagwiriritwe muno nontu itukuria bwega na ibariza bwega kuringana na uria tukwendeka kenda thiria cietu ciithire iri njega kwa Farmers Helping Farmers bethaira batugwete mbaru muno na kinya batwita seminar bageta guturitana nkuruki mantu jegenie na urimi bubu bwao bwa greenhouse. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Bore Mbita wa Mwende wa Laiboni. Kongera kuwa kari mwana atori banteresha maoa ni bachumirite na kuonania kurega kunganiro kwao ni ntano cia na bandhaka iria igwetanirwo kanisene bakiuga chino goribu nene na nkuruki muntu gutana mwana wawe ari wengwa ashia kana nkuruki muntu gutana mwana wawe ari wengwa bakiare baruga ati ntano cia gikundi kiria amwe barayaga cibitari na bakarega kinyabia kuria o mwana kujukia mwana na kumuikia kigandene kintu kare kugete na ndigi utumira mbecha nyingi wengi baba kionania kuga ati gutanira mwana muthaka wengwa urinja ni kugote gutumira mbecha nyingi. Rubeto kankwenda guwa ndi mumiru kana kaye kinya ko kana kaye piukira aciari bako kuonga mwana athika na athikira aciari bake na athikira mwarimu na athika gwitanya ndene kanisa mwana akaria bubueya ti mwana mwari wenga twendete turi aciari twendete kinya mwana umuiye kinya na bayebu ibenda watene kulingana bura mwana aria aina kirire keya unya nkona amiru betu rutano ruru kone ndiguru eya rutano rari kwa mbere rurai wari ruthuku muno tweta kinyota ni wana kenine baba inge bakawati mirimo etatanasi banga inge bakachwa rutano nende mwana etano kala gunya kuthija mweri nyumba na turabui batu tukona rutano rubui na irutanitia rubu boya turi a Kristo na tweta tubabeya pio alafu na rwaru ngena ruru weto tanirwa ana kanisene kana baya tabatanirwa bari amwe rutano runto na rubu ya miru betu rutano ruru aya no ruko na tutanira nyana ichene bibi yetu mwana kada kuvirinya mweri na turaga turabui nyanguira amiru betu bari buboya na beta na bweto yu wone rutano ruru aya irweko bathurane rutano ruru aya irweko rutano nende ni ruko na rubui na nyero cibitari na nyero rutanirwa antu amatiga rubugi nduru rwari kala ya rwatene irwatithagia na mirimo na mantu amaingi ndi rutayuga ke rutano ondu thai kinyoro muntu akinya baba taniri meciene bai kumia rutano ndura na biakie ibo yetonge zambi presio komi kuma maoa ke rutano rutano rwine heshima alafu kinyweza mwana musino okurwa kikanisa na aka wakirira kio kanisa tikira kia tena ontu kia tena kitare maana sana yake kia zaino ontu kina kithomo alafu rwa samani rwa menya tuwe rwa na mwanya na rwa thai ontu ana nyathe ibera wene heshima na mwanya dera thai ri na heshima ri na ontu mwana thai rutano rwa ni kuna karama ngotore aciari muntu agethe atanirite mwana kwawe rutano rwo kona rwena raisi rutano kona rwena raisi na iruo rweya kiri muciari wende Riboti une gutukinyithiria muthia wa njata cia tocia Meru TV rukirenkethirwa ngicokagira uria gukari ndene ya turinge ime na mugeni wetu twaririe mauntu ceki mbeu mbithi na utongeri na nkuruki kuthuja siasa cia Meru erigeri na ruegamba ria kaunti ya Meru riegi kweberwo kwa gavana Kawira Mwangaza gitine rikethirwa rikithikirwo ndene ya koti ya Milimani ada Justice Wamuye no kethirwa akithikira igamba riri ngorikani tukethirwa tukirireta imwe kwa imwe aza ndene ya Meru TV kuma muciĩ munene jo Nairobi.